Yo, ja sam Serbian Tech Guy, evo nas još u novoj epizodi i danas definitivno snimamo novi gameplay. Znači danas snimamo Splinter Cell Splinter Cell Conviction i znači igramo misiju koja se zove neki grad u Iraku. Ne mogu na D počinjem, ne mogu da se setim iskreno. Znači, sad naš zadatak je da spasimo našeg prijatelja kojeg su zarobili ovi iz Iraka. I da bismo to spriječili mi moramo da pobijemo ove zelene skotove. Znači, how we are going to do that? Simply by pressing, znači pobit ćemo ih tako što ćemo par puta pritisnuti desni klik naše, to jest desni, da. Sad, dosta zajebancije, znači počinje pravi život. Znači idemo gotovo ovo gubiti. Evo je sad, onaj tamo je malo kritičan. Njega smo završili. Sad, gdje dalje? 155 metara. 144 metra. Haha. Veoma brzo napredujemo. Jao, kako sam ga omašio. Sad će da se raštrkaju, a htio sam da ih pobijem. Da ih složim kao na ražnju. Znači idemo dalje. Ostalo je još neki sitniš da se pobije tu, ali mi smo profi. Tako da ubit će nas čim uđemo u grad. Šalim se naravno da ću sve od sebe da nas ne ubiju. Tako da, da vidimo sad. Znači 44 metra. Ovo je, znači, veoma zanimljiva igrica. Meni igrao sam sve delove. Znači, jedina igrica koja po načinu eliminacije može da se uporedi sa Hitmanom. Znači, zato što je animacija ubijanja tako dobro urađena, znači da prosto uživate dok igrate. Unesete se u igru. Umišljate da vi ubijate lično njih i da oni vas kokaju. Znači, to je neverovatno. Ja sam stvarno oduševljen. Također, ako nikad niste igrali serijal Hitmana, to jest Hitmana Splinter Cella, preporučujem vam da odigrate ili prvi deo ili da odigrate još bolje House Terror. To je meni nekako bolji deo Hitman. Bože, Splinter Cella, što stalno viče Hitman. Znači, valjda smo osigurali garage. No, nismo. Ali upravo smo to obavili. De. Joj, ali ću te nabosti samo da te vidim. Jaj. Znači. To je to što se tiče benzinske stanice. Sad ulazimo u školu. School. Zovi kako hoćeš. Zatvor, pritvor. Znači, boom headshot. Ajde, prođi. Jebeni ti. Više, jel si smorija je. Čuč. Znaš što ima ovako slabe refleks? Ju sam ja sjebo tasturu, nešto to dva. Pre će biti da on ima slabe refleks. Gde si bre? Gdje do mola? Ode ja njega topuzam lijepo da dok usurim kao na starinski način kao što su moji dedovi radili dok su igrali igrice i tako dalje. Mislim... omaši ga! Ne može uvek da se izvučeš. Znači... pretražiti buildings. Pretražiti zgrade. Where the fuck you are? Ko su bre ovi? Mislim šta su?
Kako me glup ubije, znači kakav glup corner kill je, bate, znači ne mogu da verujem, uvijek mora mi se dogodi na ovom dijelu corner kill. Boom, headshot. Boom, headshot, nije headshot. Nećeš više. Jebe mi ti. Sutlijaš. Idemo dalje. Ovo smo pobili. Da, u stvari nismo još. Šta je ovdje puklo, ne znam, neka hemija. Take whatever you have and defend your position. Dosta priče, više, smorio si. Nemoj da čučiš, ide pičku. Jao bre. Haha. Gotovo. Nema više. To jest ima još jedan deo. Sad, napokon škola. Vidiš ti šta je škola bre na istoku, nema bre. Vidiš kako je to jednostavno neko od nas ovdje. Jao. Kako sam ga omašio. Uvek uštekam iš ovdje negdje. Ne, u leđa pucaju samo kukavice. Ima još jedan debeljuca unutra. Ili je debeljuca poginuo, nije. Vam, ovo mi je nešto najbolje u cijeloj igrici. Ovako lepo. Vam, primjer ovako. Sad, kako da upadnemo? Da li da upadnemo kao James Bond, my name is Bond, James Bond, ili da upadnemo kao Splinter Cell? Sad ćemo da idemo. Ne, idu kurac, ovo mora da bude filmski upad, znači 3, 4 sad, opa, vam. Niko nije povređeno, to jest osim nas dvojice, mene i kapetana, znači ajde oslobodi ga više, kurac, trebam da ustanem. Ajde bre, nećete sačuvati taj USP koji držiš, samo kalaš, niko, AK-47. Ajde, idi u cover, uradio sam cover. Dest. Dobro, rekli su ovi kao idu u cover. Ja sam profi, ne treba na cover. Profi se služi svim i svačim iz svoje okoline, profi ne treba ništa. Ovo će da bude very bad. Ajde. Jura, što me nisu pustili, sad bih sve pobio jednim šaržerom. Boom. I evo, Gamad je poginula napokon. Znači, to bi bilo sve za danas. Evo neki gameplay malo da se vratimo u život na kanalu. Tako da lajkite, širite, subscribe-ite, pratite za još više. To bi bilo sve za danas.